Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin papagayam. Inda ibasa ti Proverbio 1, versikulo 8. Anak ko, ipangag mo ti ibaga da amam ken inam ken ka. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Pare, kumusta tik sa mo itay? Pare, nagrikat. O nga rod, matanaga mabagsakak samat. Kasano, kat saan tamot ngamin anak review. Una, nagpatpat nagtangamin na nagjamming. Enjoy mo't ngamin. Nagkakadwa tayo kadagiti barkada ta. Huwag pare, enjoy talaga. Nang runak at nagpipintas dagiti chicks adim maray iti jamming tayo. Sayang nga rot pare. Jack nakapurma kadagiti chicks. Kasano ka mata makaporma? Kat intugot mo mat ngamin ti girlfriend mo. Silosa ngamin yung girlfriend ko. Tiket na. Sumurot iti amin na papanak. Permiti pa ng bantay na kan kay di rabi pare. Pulos adi nakapinanawan. Nga mong pards. Oray no kasi ti girlfriend ko. Ipatpatid ko dahi jay. Uy, talaga mata. Talagang sakat animay rin tinaituding para kan ka. Baliwan taman kit ti saritahan pards. Bayamon dito, love life, love life. Inyarasaas kanya kita ni paring Arthur. Agja-jamming tayo kanumat iti boarding house na inton rabi eh. Uy, mayata. Sige, mapanta. Mayrin, naggwapo dyan ang itulod kan ka itay Ni Jonas dayjay man ang Erika. Jonas gayam tinagan na. Boyfriend mo? Kwa? Uy, agbla-blush Puwan mana. Boyfriend ko ni Jonas. Kunaktumat. Nakaamamom ki ni Jonas? Namit ko ni Jonas, babaan iti common friend manang. Kasta ka di? Ading ko. Di mo taginaksan Pamagbagala ang daytoy. Saan adakas ti maki-boyfriend? Ngam ipang pangrunam ko mati panagadal mo. Kaskunak itay, saan mo asakitan? Laglagi pam ati panagadal mo ti rason, no apay nga adda ka dito'y syudad. Anya ngay bakit? Nakasaumon ti anak ta? Saan pa'y nga rod lakay? Di namot sungsung-batan ti awag ko. Ne, apay ngay? Jakman mo. Agri-ring mo ti cellphone na. Mga busy laeng. Padasam tumanin nga awagan inton madamdama. Sige lakay, kasta ti aramida. Pare, ti cellphone mo. Agri-ring. Sungbata mo. Ang mga importante dahi tang awag. Bayan pare. Ninanang ko lang dito. Dagay gitde. Uy, nirmats mo matgayam. Sungbata mo na. Tsaketa song bata. Ama ano sermonan nakduman. Tunggal awagan na. Agadal ka na yung bag na kung tapno makaturpos ka. Kasta ti kanayan na nga ibagbag. Agpadadagayam kinirmats ko. Kanayon da kabagbagan. Isturbo. Nagsapa mo't dito nga umawag. Song batak man lang. Hello. Hello, Jonas, anak. Oh, nanang. Si kamot gayam. Apay nga itam lang asong batang tiawag ko. Iti pa'y lakalman nga awagan ka. Ikwa, nanang. Busy ako ngamin. Pasensya kayo kuman. Kumusta ka ditan? Okay mutlaan, ti pa nag-eskwela. Wan nanang. Okay ak dito eh. Saan ka ngamin una madanagan kanya ka? Kaano ka nga agawi di ti lugar tayo? Kailiw da ka iti amam. Diyak makaawid nanang. Ado tinaskin ni aring Pasko di school. Iso ano mabalin? Patuludan daklangan iti kwarta tani. Naibusan dalawans ko. Anya, kasano na ibusan? Kat kaibat patulod ko lang, hindi na minsan alawas. Naibusan nanang. Tado ti importante ang naggastusak iti pagadalan. Sige anak, pawitan ka inton bigat. Agyaman ak nanang Agsingsingpot ka anak ko. Lalaingam ti panagadal mo. Tapno makaturpos ka iti kursom. Win. Sige nanang tani. Naskin nagsagana ako na mapanidya school. Bye.
Nawadwad sa timpawit ni nanang mo, Nagpuskol tapitakan, Pards. Wan Pards, kaawat ko, itay laeng. Di, adaman ng pag-jamming tayo. Of course Wow, day tati kayat ko kan ka, pare. Oh, si kanto mo ti taya inton sumaruno Ay, katuin ha. Awan gayam, adaman damagat. Ano day ta Pards? Kumusta kayong kinimayrin? Siyempre, going strong kami pa laeng Pards. Apay ka na damag mo. Una, kasla nga ni Jay boarding house mo, ti pagigyanan na. Ha? Oy, pare, balakadang ka. Di ka gar-aramid iti pagbabawyam to iti udin ha. Sino nga taday ta? Mrs. Ada surat yo. Agyaman nak, sir. Nagapumot dayto iti universidad a pagbasbasaan ni Jonas. Lukatakman na. Ni. Apay akas to iti kunana dito, uya. Nabayagan a drop dagiti subject ni Jonas? Lakay! Umay ka man! Apay aya bakit? Anya ti bagam? Kita day ti asurat. Nan, kitagman. Sigun iti daytoy asurat. Nabayagan ang nag-drop ni Jonas. Wan nga rod. Impormasyon daytoy ang naggapo iti Student Affairs Office ti Universidad. Ay, nukasta ba ka? Luklukwan na talayang ti anak ta. Kay pawpawit ko laang ti allowance na idikalman. Una yan. Ti amok, ipaspas na ti panagadal na. Hanggang saan mo't gayam. Mangnamnamat ang agraduar ni Jonas. Ayam saan mo't gayam. Oh, Mayrin, sigamat gayam. Manang, umay ko kumaalaan dagiti nabatbati agamit ko diti boarding house. Agdan na kamin ka ni Jonas. Kasta ka di. O sige ading, alaam latang dagiti gamit mo. Ang tulungan ka na. Sige. Ading, saan apan nakibiyang dayto ya? Ngam kayat ka kumaakumustaan. Okay akla ang manang. Ngamin dakalan ta dyan mo. Kabulanam sapayan. Wan manang, kabulanak itan. Kat, amo ka din dagiti dadakkel mo ti sitwasyon mo? Saan pa'y manang? Dagiti nga dadakkel ni Jonas. Amo da ka din ti sitwasyon mo? Saan pa'y nga rod manang? Mayrin ading ko. Nasaysaya at nga ipakaamom ka dagiti dadakkel mo ti kasasaad mo. Patyak nga isuda ti makatulong iti agda maaparikot mo. Mabuti nga kasumaw ka dagiti dadakkel ko manang. Amang ano kaguradak, gapo iti panaglabsing ko iti pamagbagada. Uston bakit? Saan kan ngagsamit? Nasakitan gapo iti inaramid ti anak ta. Binareng-bareng na laang ti panagaadal na. Kat itan, adan ti sangsangwan ng obligasyon iti biyag. Awan maramidan ta bakit? Tay sumit ti pinili ti anak mo. Anya ngay nga rod. Itid talata ti suporta atakan ko, ana. Ho! Ho! Mabidlaan kalakyan. Tay-talika diti ponti kay Mito. Apay kaslawan pa ni Mayrin. Nakarikop mat dito balay. Ilukat ko ti Ray daw. Rabiin, ngam awan pa ni Mayrin. Tinasayat, agluto ako niti pangrabyan mi.
Nalabit adinagas na dagito ubing ija ayan datatang nanang. Lakay, rumor ka man pa ibiit. Aday ta ni Mayrin. Kakuyog na dagito ubing. Kumayan! Tulungan na kamang bagkat kadagito'y natangkan kamote nga intad ti kaaruba. Imbag man tada ng tad iti kastoy bakit? Wan lakay, ingga po kano ti katugangan na naggapo di probinsya. Kasta ka di. Pasensya kan ata na rabianak. Ay, kumusta ngay mo ti apit ti pagay ita? Basit tinaapit tayo ita. Anya? Ay, kasano nga itanday ta? Kasano pa yan ang makabayad tayo iti utang tayo? Day tangarot ti parikot ko. O masidig tandulatan na. Kadananang kantatang. Barang matulungan data. Lakay, mababain akon. Kadag parikot ta. Datatang kananang ti kanayon ta atarayan. Awan ti maaramidak Mayrin. Day talang tamo ka pamuspusan. No saan ta kumaabinarang barang ti panag-eskwela ta idi. Nakaturpos ta kuma. Ada kumamot tinatalgad at trabaho ta ita. Huwag niya rod. Dakkel ti babawik Mayrin. Saan ta ngamin nga impangag dagiti bilin da idi. Ay na. Nay, tatang. Ada kayo mate. Nagsakit ti tumang ko. Ay, umay ko itulod ti kwarta ka sa pulam para iti panagtalon mo. Oh, atoy, alam. Nay, tatang. Sobra da ito yung tadyo. Alam mo anak ko. Amo ka sa pulam dayta. Inayon ko ditan ti tuition pinineneng. Ha? Huwag anak ko. Maragsakan hak para iti apo ko. Impakita na kanyak dagiti grado na. Nagagit ti anak mo hagbasa. Tatang. Mga naawanan tinabati para kada kayo kaninanang. Anak ko, at dapay matay naglakwan mi iti irek. Agyaman tatang ha. Naimbag lakit da kayo kaninanang amang tultulong kada kami kani Mayrin. Naimbag kayo unay kada kami. Oray kas jiti inaramid ko idi. Impatagdaklat ta. No sinaysayat ko kumaidi ti panagadal ko. Nalabit na napintas ko matibiyag ko ita. Siyak ko matimang tultulong kada kayo. Pakawanin na ko ma. Tatang. Ti panagbabawi kat kanayon nga adda iti odi. Dagiti anak, patyan, kan ipangag yu kuma dagiti nabagas apam magbagada kada kayo. Para iti pagsayaatan nyo. Papagayam ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Maya Santos. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanday toy nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panangtarabay na imbag nga oras kada kayo amin.